Abusafo many a family digital Komfo colleague me chiamini ni mamu nyina akwaba said ye munim no da no ye sunsun adwuma ye hinta ye aburu ni padwene ne nti ase so me na me da na die ma ne hu na ha no wa de bi a wo de ba ye no ene nipa nye sabi eburu obaje akwankyere na obaje ade ne bewie no obaje bewie no obeba be ka kyere me sa ade na anye yi enu nti no ade bia wa adai da me me ka me kyere de wi ona wande so akyesa wo ya dwuma ha de wo ya bisa na me wonna mu ti sey ya wo ko kyere ya de ba na de ba eti no de ade ba ye no makola yi ena be try wo se ye sika ya be ma wonya sika no ha se ade bi a wo pɛ no ya be ma wonya no ha ma ye nyina ye hunu na wo hunu se aha na wo ba ye no bibi e koso kama e ba cho obi na mbu ya na obi di se e be twa na ba but e bi wo wa bia ye be twi ni mu a ye be twi mu ye be twi obi mu ye be twi ba ku mu a de odi camera why na o na una odi kan masa go to na sem be plano so ya adwuma wo ada asa da ho nti unzu zo lenko asa father na sa wale man why ana na mo yande wa fa ya bibi life for how nti we ko na ada dia na mo yande ana bulu mo asa wa adai life no mo di je wo yo no bulu woni ya shibu bwana woni ya shibu bwana nana yango trinity so tina me so ne nan ku so tire na wa nana ba nyanyi wa fa da gaza what do ale tete force ana force na bi o kwa ya lo ho aduma force tete na bi ya ye but 3 days time mo nsa wo ba na ye we na da ba na ye ma sa ye wi o ko ya bi la za be ya wi next o pede den do wa o dingo na me ba awode awode kwa masa awode kwa den awode kwa de obebere wa okay emi say dan mu ina papa to yi mu si me be won dinduro baba ko ne cross on sabe na emi say dan mu de ni okay enti na me fa ne kwaso ye no me ba ma me won to pe won ne mo ti se manfo abu na obeje won dinduro wo frɛ be my friend say friend yaw kasa yaw what do life dochi yaw is dochi no na nu yaw yani ina na nalu kuna kushasho kalu fane kwa achiro mane so trom yansa e kana ma de na papa wa gudu pa so trom yansa wa nana wana ko bosu tru obona sum yansa e sana wa kwa na ko bosu tru hey fane kwa achiro wa definitely so tru de wu kwa ye de yo oyima na awie ide na de wonam awie de boku minimi crunet na ne be me so It's sakura ene ma me fa foforo e se ne problem about obi de problem about no ma de wudi nyansa tem won Kabiosi. Nana na wie no. Ete so me kwache kakama me. Tumi bia
Ah, my baby be here. Aye, my baby be here. Sure, about what you do mo here. Enko. Pacho. Aha. Oteele. Aha. Hey! Oh guy. Asa mo no say na kwa so bia. No. Mama. Na you what? Okay 2000. Why? Kotia e wo kanta ho no. Kotia o kanta ho. Ah, mama na say Masa. Enyo no ton sa no. Enyo no ton sa. Me ton sa we. Trase. Aha. Ah, na no pass. Awura na say e de ne hawo. Mesi me kunu be meso. Ukunu be meso. To open ni je. Open. Ana ya Na me me pese me fe me kunu chinti. David. Ya man Russia. Ni je na gonja. David Russia. Just answer Israel. Mosi. Oh, David, why? Oh, so where the David le kwaso ye. where the say me kwakoye. Oh, menya I read. Ade adwuma na ye no nipa wa ha me pa cha. Eh no bi abanyam na me ko no ma better statue. Na de beef first mu ntam. Mu ku nipa ho. Beef si am so ade na. Why? What the fan ko? Fan ko. Sa ko wani me. Next person, why? Me ma wonu so npe. Ya asemu Awia na bo. Ewie na no de na so. Okay, Ba si am ba nduro so. Ade na ade ba he. Ena na we de wanda woman pacho. Ni wo hwem san me Komfo manim kra kire. Yeah. me Yeah. Let's out ade wo ye nyina no. Nti wo hwem kwa tonsu lai ma wi ade a na me kɔ kwada so. Na akɔkwada so. Ti ma wi ade fit kwala so boda kasi ma na besim kɔ abuakwa. Abuakwa. Na abuakwa boys no mo ye hard. Okay. Ti wo mo abuakwa ye ya na ebu otu. Okay. Ti ma ba senka. Dina ho mami. Akwesi say Na me wi no. Oh, we dey me hu different. what difference? Or no die. Baby. When you ana. The man oil and Man oil. ninku. Na man nku ni. Eti no. Man oil ninku. Obekɔ kanta hɔ nom no. Okay 2000. Why? Obetua. Side be Batman. san. What be yes? My Na masra ni. Kawani tun. 83 days time odo ho baba be kire. Why? Sana o che mo nya ko tra kra. Why? Ati dey 2000. Ah, sa na me ye medwu. So let's say Wo se wo pede anyi. Na de wie na misi. Na wadura bu akwa. Kasa! Mai. What's it? What's it Jesus to? What's it? Ai Yesu ai aboso. Nananom. Also tell what kasa sa. Also be na. Also na sama wudie. Na Wo be na me kro no mi firi ai abuakwa na mba Ashtown. Aha. Na Ashtown for ye na ebu otu. Okay. Ndi kama basen kama beji tuadu na kama kɔbɔ kro no Ashtown. Etu adro no. Ni petrol akwa. Faguni komansa. Okay. Etu adro de nsema. Yeah man why? Na no ya ne de ba. Ni dey no shiu. Obetime. Ope. Ele ka de eto ai bebe. na no ni cha me pa so me wa Na rafu. bra Komfo. She ya yete anim fu. Because ya nunya na ba so yen. Se be ya wo hia ya wo mechi. Sister, what you find? What you find? Me bi o be wi areas na be wi What you find? Paraku. Side bay. Me walk for side. Where we are? Gafra. Where we Where we are? are? You na be your operation last week. Muna mo be your operation. Obi press me ba no ni kunu nyina be hia wa. Amen. Why? Amen. Owia wo dey. Na na mu ye operation. Well, me washing machine pay me fire. Washing machine ka ho. What dia? Yeah dia. Odi children we are. For police na na mo chiro. Can't see so why. Ya asemu. Ananim hia se fa tu mo. Mo se me sia bo wasom no. Already be sharing me. Etu adro na obedi o aboba ni etu aboba ni o nya ziki. Already sharing. Ananim hia se jere fa tu bottle. Na we dey say ma dey dada. The father call. Fan say ya. Say he talk that side. Ebi say ma hore. We are 7. Etu aboba ni say ohini mu no ada na kra che open ya no Na ho pede. fan sa na ko Single bar. Ebi ya wanyanje. So pay for 7. I say fan ko. We fair commit me ko sigara ko yade. Hu fu bia o de ko sojara ko wiade. Why? Ko etu adro no wadi no. Asa ko ka ni se
Digital Komfo inside Ajeda Asembe akura ni ne dress aso freezing. Me na gina ko na tu adro na bia na mbedina de ekosoro na. de na ekoso. De na ekoso. Obi na aba bedina bio. E no de adro wie ye ne kwa test no. Se se de na ekoso. Dabi tu no ato na sa. Tu no ato no. Ai. Ale. What's up, guys? Oh, what did we get? What on no say do? What on no say? What who say? What say? So many say me from left. So tell you no pray. Aye. Oh, me from left. Aye. Or pray me ball right. Another day we for some no. Oh, why you dey na you? We are relax. Relax. Good day. Dabi. We are sure so what kind your where's na me kind. Afa tani saka na aka tani saka aka focus na me dey. We dey. Show Dabi. Oh, what? Dr. Like hey, Minia, me tell you can't assemwa beto me. Edia na beto wo. Na me wa kwantuo na matena wom. Na ma ye adwuma ba beto ase amani sikase ento asase ma me. Me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi edi eti ya me frakada. Ye de di me. Oh, Dr. Like. Ehun hia saw de wasem be kokoto de. Nanso no, me de mafutuo kakram de be ma ne se. Pe ba bi a wo de wo yire no ma, ene wo de wo tiri beto ansa na wo de wasem no. Akokot enu nti di machina me fanko Golden Cherry Real Estate for no ma baby no ma fa utiri nto na wo wi a wo de wasem no akokot so sika nsum pa kakra na wo ho no wo begye no ma baby ama di itura to say ayare. Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Home is where love resides. Memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Here, our services are affordable, and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. Nyam secretary ne kan ye no, eno ano no. Nya mama ntinka me di da be nka mo be start ya mama. Oh, eno an se wo be sensan. Wo san ya enne kra no, ye betinya hyase. Mama nsan. It is mo be hyase asini danama no. O kira nko a ye betinya hyase. Ya me nshira. Golden Cherry Real Estate die. How ye how. Mo dadwen ye dadwen. Baby mo beda enso ye how. Sani e kan ye no. Ye di ye boshe so. Golden Cherry ada romantic. Ene me da na ma da. Abusuafo. So wasase. Anase wo fie na opese oton ana opese otobie. Se wo ajapade na opese ye manage edema wo. Se opese o fix CCTV camera ebo fie. Anase ope baby edi utrato. Anase wo wa control na obeje wa home. Se ope 6 months, 3 months, 2 months, 1 month. Pomodia efe woni kire Golden Cherry Real Estate. Sa open your office no e kire kwan a ye wo amahia tobut no enchen wa anase tetegu police station no enchen ho na sabe eburu sabe anyado sa ohwehwe sa niam we anaye offices yi na se aye wani so nwonwona se kanti madam ne kwantara yida na unhu na for your telephone number na egu screen no na ehwehwe ye kire kwan Golden Cherry Real Estate. No stress in building.